Amen. Makgahlalo wa pele, Jesu o tlile go lokolla moya e le ngwana o qadileng pele wa sitelwa modimo simong ya Edene. Ha motho ana etsa sebe nameng e ne le ha moya wa gwana le modimo. Amen. Ha moya o keta wa gwana le modimo, motho a qalella ho sokola nameng hobane ha moya wa hao sa connecta le modimo, mathata a hao re tlo a bona nameng. Amen. Ha moya wa hao sa re letho ka modimo, re tlo bona mathata a hao nameng a tlo bonahala nameng. So moya wa hao o leng sona re tlo se bona ha o phela letsatsi ka leng. Ha go makalle ha o nwa jwala tjena na moya o tau. Amen. Ha go makalle ha re bona diketso tseo o di etsa mmele re di bona letsatsi le letsatsi. Bothata ha bo mona le ha kana go re ka ga o nka ga o shapa bothata a se nama ena ntse re shapa yena, bothata ke moya. Amen. Bothata ke moya. Batho ba iketsa ditse bo di toronkonyana go ba o nke ba o kenye toronkong ba o safarisa bona motho a safare ha keta o tswa toronkong ana le lebo tse hlano a dutse toronkong ha keta go tswa o ntsa ya mokoloing ya motho o ntsa lo itshwetsa ditaere hape a kene ka yena ntho eno gona why motho wa sa fetoe. Bothata ha se nama yena e re e thapisang, mare bothata ke moya ko ona o silafetseng wa gwana le modimo. Ha moya o sena modimo, okay, ha o iketse moratuwa wa ka o tjena hobane o le tjena. That's why le modimo a sa o tshepeng. Ha o hloke go lokisa difahleho tsa hao di makeup nyana o pata dikoloto ka makeup, o hloka go lokisa moya pele. Na ha o lokise moya o tla reflecta nameng ya hao. Amen. Gona ha ne re keta o pholoswa ntate re ne re tswa malapeng a bofutsana futse. Amen. Mo le ha batho ba ga bona ao disono tsena re le biso ma ha re keta o pholoswa ka ho banyana le modimo o lokisa moya. Ha ke re le ha ntse ke tinne bodimo o ntse ba botseba ke bo ene ke itse hempenyana yo ntse ba itseba ke itse dieta tseo ba ntse ba ditseba ha ke tsama mo ke nkile bibele ya ka bana ba ga moshanyana na o motle man moshanyana o itirekile man moshanyana o smart ha se o ba ne ke itirekile moya o lokile ha moya o lokile thori lokile ha moya o lokile ntho di lokile bothata ke moya. That's why le ha go lo bolela ifang ga dire go lo winang moya hobane moya e se nama. Ha re keta o wina moya e re go jwetse ntho e tsa ha re keta o wina moya o tla bona moya o hula nama o tla bona motho a sa kena re he ba tina ka ke tsena tsa bona magonta ya pele hobane moya o hula nama. Ha o iketse o di simona o hutsubela. Amen. Ha o iketse o tla o mamela moshanyana yana di sutunyana ka pela ai o hutswi moya ha o nepaetse moya wa hao ha o bone motho le ha ka ba a tloa la sa modimo a sa le thoka modimo mamela moya wa hae o nka monyetla mohlana ba itauwe bona tswa ba reng ntate ha mmadi ba kiso a tauwe bila thakesela uwa ga ba di le ha moya wa hae o labalabela modimo o nka monyetla mohlana mena itauwe bana ha nama ena e shapile ka di makeup e le fresh nyana e khotse e jile intuna monna ya ikgantsha e sikisa moya ho phila hobane moya o hloka mongaona moya o hloka mongaona ha o je intuna ina ha o je bulubeti bona ba tshaba ba motsa yana ba di sebitsene ke sa gona sa kgale. Amen. Bana ba se ba bo black hole bana morena Jesu Kriste ya bo go haholo. Amen. Moya wa hao ha o phela mamela ha o phela o nepaetse hloka moya wa hao lokisa ona Jesu Kriste ke morena busa. That's why bebele re nama le madi di kiketsa ja lefa la mmuso wa modimo tineile ke nama le madi wa di tseba di tshepahane le di mophoqe tsa mophoqala udimo tsibunya eteng tsa mophoqala udimo di sa khotsofala
ha Satane a tla mona hare modimo o itse Satane a modimo wa le thetsa le tla tshwana le nama ke a itsheba ke sa ke tshwana le modimo a bohle batho ba kana utlwang motho a ka ja sefate sena ke tla tshwana le modimo e a go ntshebeltleng e se ha modimo a phehile tie kwana bone se ke hlaha. Amen. Meya e tlameha ho loka. As Kingdom Agenda in Christchurch, we humbly invite you to fellowship with us every Sunday at Village Gate. Time from 10:30 a.m. to 13:30 p.m. Come and experience the kingdom of heaven at hand as stated by Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Call us on 588-37132 or follow us on Facebook. Journey Thabang. We are pushing the Kingdom Agenda.